Hello, Tuni Kuki News. Bezose na bon chaven lem na hibin Tuni 19 October 2025. Tuni zong Vannoi thil so ho hin seu hitin chule IGAM sung INAM sung ha san ho jong neo cha holim na in nei ki dewa hi. Tuni I topic dewa hi le UKNA in KSO General Headquarter ho to pon chu ka to sot nu ve ti a hi phun do na a hin nei ti jong hi mo a hin chule Vannoi za hi text Vannoi za ti ding dan Vannoi za text san na pen chu hoi lai ham ni ti le lam ka le kang gui ki cho to na hi ti a jong hi social media a hi to nop na tabanga jong hi za chom ong ki ta in hi cho chung chang jong ga sei kin hoi tin aban le America khopi a jong hi nasata millions a mi asang tel alak tela hung pot nova Trump dei lo vet sa na hi kiphin na ananevin lamzot ho jong ananevi ti ho jong hi aban nei cha in sei de hi chule iso piu mizorama kona jong hi iso pi mizo hon jong tu a Manipur gam sunga GENTHEI ha sat thu a jing ho hi kei kaso pi ho a hi vi hizi chun ama ho GENTHEI na hi kei ho GENTHEI na a hi in a hi thei le justice thutan na khat pi win na hi chu a thum win hita chu Mizoram Assembly Hall maya hi a tovin kiphin ho jong ana nei ve ti ho jong hi mo hin sit in protest ti ho tabang ei ta in hita cho ana tova Manipur gam sunga GENTHEI ha sata driver ho hi kei ho so pi ho hi vi ama ho GENTHEI na hi solution nin bol pi venti a jong hi tu ni chan gya GENTHEI ha sata na koyu hi ka vezo po ve ti a jong hi Mizoram Assembly House maya hi ita chu mi pi tampi hin ana tovin kiphin na ho jong ana nei ve ti ho jong hi mo a hi in ki pa le jingin Mizoram gam sunga isopi u inaw tewin tunia Manipur gam sunga Kuki chate asopi ho GENTHEI ha satna zala ama hon jong pan ahin la za lovin Mizorama isopi u inaw te ho chunga kipa thu amasapenin iga sei kin ven hi abana hi ga velo hen the Times of India a kona article news ki mudan dung zuya hi le Manipur DGP Rajiv Singh hin tuni a chu an thupon ananeina a chu hi le Manipur gam sunga boina hi kang in ahung phata in tua jong hi Manipur gam sunga combined force on operation akibol jingin tu ni chan gea kumkhat sunga thal ho hongki mudo hi le sang thum lang aling tai sang thum lang thal ho hi recover akibol ta in chule achang jong hi sang som thum wal lang akila lut tai tia jong hi aman tuni a hi chi first MRA Manipur police hon 134 rising day aman nawa hi hichi holim na ananei nawa hi hichi thu hi anasai hi ti ho jong hi mo ahin la tu a hi Manipur gam sung hi henge ki kap tu chu tu le tu a hi chet lo hi ahin la alanga hi ki got na nasata a hi in melong ho hi in meitei ho hi in Kuki chate hi win aning thuma hi nasata ki got na kineya akoi jong hi ready sa ki ding hi ti pa hi kana mite hon isu mil lo de hi aban le KSO ho thupon ga velo hen KSO Churchanpur district nga kona het sa le tep na hongkinei hi ga velo hen nampi politics movement thu a mi pi le CSO MLA NSOO signatory ho to khom na lin ta khat KSO GHQ in
ahin gong in nam sung a thu he thei zo si hi chi ki ho khom na a hi thu ngai ding le lungel sei khom ding in anoi za ki pi mun le phat a ding in ko na ahung ki nei e ti hi a hi in abana hi ama hon a sei be na wa chu ngai lut ta ho na tong ho bung mi pi te zo si zong anoya ki pi mun le phat hom a hi chi ki gon a hi chi kin gon a hung pang chi din pakai min in kahin tim un a hi ti hi ke so Churchanpur district a kona thuso mo a hi in amun hi em songel mun hi ding em songela community hall sunga kimang ding a hi ti a hi in aban la adet ding hi 21 October 2025 Tuesday ni hung hi ding dan a hi in abana hi ga vekil lo hen a time ding hi a hi le pungsom la ke pungsom la kim la a kipan ding a hi ti hi I het thei dewa hin phon wa hin tu chunga KSON hi chi political movement chung changa ki ho hom na dinga to gon a hin nei hi a hoya hi in tu a hi ama hon a ko naw hi media hi hen INAM sunga aliena pana neu chan IGAM inama dinga thu sei thei IGAM inama dinga thu he thei ta ho zo si zo a zaw nom ta phat zaw thei hi ti hi ko na a hin bolvin chule CSO langa leader hi hen MLA hi hen SO lang ho hi hen ho bung langa lamkai ho hi jongle hi chinil hin chi khom hi tin IGAM INAM movement na chung changa hi hoita ilungel ho jong sei hi tin chule mi sei ho jong ai hlau hi tin meeting len ta bolding ai ti a hi to gon ai nei ve ti hi thupon a hin bolvin hi chin chunga chu UKNA hon jong hi chi KSO meeting kigon support na ti a hi nam mi te hinga het sa na a hin bolve ti jong hi mo a hin ama hon a sei na wa chu 21 October 2025 Tuesday ni a KSO GHQ in PHAT people movement to a campaign a ball now thu chaina sim ding to gon anei now ni kho a hi nam ngai lu zo sin changwal na to dal ha a ki gon kho sa kin gon kho sa chi dia het sa ai ti ai in aban le holim nop na hitalowa to ki vai hop na to a vai hop na ni kho nei ding itiu hi het pi na le to sot na thupon akinei ji ti a hi in KSO hon 21st October 2025 Tuesday ni le gelmola hi chi mona chu songgel katina em songgela meeting anei na ding wa hi ka to sot no vin meet kanami te hon jong eima changwal na to ho dal hau hitin INAM IGAM mason theina dinga ke ho khom na ho hi ngai kho hitin chi so ke hi te ti a hi UKNA hon jong hita chu KSOGHQ ho thulu na a hi lo le meeting ko na ho hi support na sata in a hin bolove ti jong hi hichwa hi mo thai hi in amasa chu KSO hon to gon anani wa ke UKNA ho hin amin Kuki uprising day ti chu dai lo za cha na kha mo hi in a hin la tu a hi KSO hon pan a hin la kit na chung wa hi IGAM INAM ki tu na dinga thilpha bol a hi ven hi ji sun kanami te ho atam thei pe na chi di wa hi ti a hi ama hon a hin to sot naw le tu ni a KSO hon thu pon a hin bol na ho to sot dinga hi mi pi a hin ti luvi ti chu ni mu thei ne dewa e chi in phon kin wa hi in aban kin a hi ga velo hen het sa thu phon ti a hi in het sa thu phon a hi ipi ki sai ta am ti a hi le amasan ngai lut ta nam mi pi te zo si kazana le ka ngai lut naw salam ka hin bol uvi ti a hi in abana chu a sei be na wa hi 1610
2025 ni kho a thupon kana ball u text tam ze a straight band bowling kiti chu kine pi ta KZC in su to na anei jing lai a hi ji in KZC le driver lam kai ho ki ho na akine in phat chom khat adin vo hai a hin song pi lam ka tu kangui cycle line hi laizom kit ding in laizom kit ding a hi tai ti hi het sa na hin bolve ti hi mo in hi chi song pi tu lam ka kangui cycle hi chiwa driver son thupon a hin bol kit na wa hi in ama ho adinga jong hi text tam wal ti a hi in zawa jong chu thumbnail i hin sei pen wa jong chu sei ta win e ho ki ka a chi na hi event na hi le za cha jong oma hin hinge lampi chu ha sanan ti hi jong le IGAM INAM min hoita INAM sunga development lo ja lam lien hoita ki sim lo je wa chu GENTHEI ha satna a hi lo vai le lam lien chu hoilo hi nan ti hi jong le ei ho lam ka le kangui ki zot to na hi masanga chu free ana ki chi a hin anakil hai a hin la tu a hi gal i hin to wa pa na hi chi chomcha a hi wa nga hi lam hla naw ei ho ki hin so thei na dinga lampel i sim pau mei te ho gam zot pa lo dinga lampel i sim pau hi ei ho le ei ho ki eng bol na dana hi ta in hi ze a chu social media ho azong su to nam na za chom ho jong au men kum khat sunga hi chiwa text ki pe do hi scroll li le sang som ni le sang thum akipe do zowe ti chan ge ya hi calculate hoi ta khot na hin ta do ho loi jong yu mo a hin alang khana chu ta san lel ding a hi poi aji chu ni khana ki pe do hi sangup sang sagi ki pe do hi chi khat ve i le ya up down i bolai le chun sang som ni lingdi chat ki pikit a hin hi je a chu tu chunga hi chiwa driver hon jong no mo asawa kiphin na nei wa hin avet sa na tu a hi lamka apna hi lo la kanggoya ko na hi gohati chi jong le chun sangi sang thuma ki hlongai a hi le tu a hi ei ho lamka le kanggoi ki ka jing jong hi sang thum ki pi chu na le sang thum barai chu a hi le IGAM sunga ei ho ki ka ki hin so theine dinga I see muham ti ai le tu a hi event ai le business ball I ka lawa migen thei ho chunga business ball hi hung ki tam hi tai ki hin so na dinga I ball wa hi ti lang pang hi talovin ke ho je anang ho na hlei thei wa hi text ni pi de wa hi ti a hi la text ikila zo wa jong hi ipi sai ki ta wam tela nam na tong ka hi iti ke no hi cho ichi di lo cha ji chu phat masala ya jong ka sei ta in I to man ikila a hi le hoi lai chu nam na tong I hi ham hi chi wa chu business I bol hi lo ham I to man I them man INAM pi chunga INAM mi te chunga ikila ta a hi le a hoi lai a chu nam na I to na hi tam nam na tong ka hi iti a hi le I so pi I sangam chu nom ta hla thei ne ding aman la lova free ta thai sa ding hi alang khana chu hinge gari tol ho jong business ball a hi ven a khoti a hi le chun hi chiwa hi tax su hloma commercial ho hi tax la ding a hin la private chi ho wang hi a hi the a hi le avela ki sei hi in hi chiwa tax la da le hen phan ti a khoti lawa itm khana lam ka akona kang gui zone ding chu a hlung na dem ti I lung boy wa a hi lo le ama ho chu dam sela a jot naw a hlung na dem ti hi I het nom vai le entry ball hi ten a gari number law tin mi izat to am pasal izat ham no me izat ham law tin a hlun ding ko la khat ve ball ki no hi ten hi ti chun ball lew hen private ho jong hi mi tampi tu a sang a jong kilam hlam ding a hi in a hin la tu a hi alang khana Guwahati a patna Churchanpur zone ding bang chu gang ta a kangoi langa ko na icha kampo pi thuna
kampu pia ko na lam ka izot na hi le chun anaya na hi ni khana jong ki long the hi a hin la hi chi ka la hi Vannoi le si na text tam na pen hi ti to banga chu min agel pha na hi chi ni khana hlun sanga hi chi wa asang tel ka paisa nga chu sang khat sang ni ga pai tam ja ma hi chi Guwahati a patna lam kalang gal hun chu akoi ma zo se hi lampel i to banga saw jong le hi ta so avelwa lam kalanga lut hi kitama hi tai masanga chu hi chelai lampi akil ha pole ti a chu kampo pi ki dela kampo pi a kona hi ta chu ki chi ji a hi na hin la hi chi e ho ki ka la jinga jong hi taxi tamla wal ji wa hi tu a hi chi pel na ding hi mi pin ke hol kit ai tai ti hi het diwa namlam kai ho jong het theine diwa in phone hin tin chule e ho hin hi chi ho hi email ma ho hin a het lo hin ti thi wa hin a hin la hi chiwa kiji pen hi ga sim lo chon mei ti pa wa hin ama ho a jong hi zan hi video a jong su kan sein nambol langa hi pharmacy hon lekha bang wa ta win tax akidon tamzi demand akibol tamzi in dugan ho ki hong talo ding hi ti a dugan mai ho wa chu lekha ta wa hi ta chu stride a bol wa medicine damdoi ki zo na dugan ho zo si jong he a kha wa hi tu chunga hi ivet na hi le ho lang jong hi chil i lam hla naw hi aman tambi sa tax ki dong hi force ta ki dong a hi lo wanga chu i hlei ai le pi te te ding i pi lo wai le ki hlei thei lo to bang a hi hi ze a chu hi chilai la tax atam wal ze a chu e ho i lam hla naw hi min in kha pi a hi jong le kilung hang a hi na hin la tu a hi e ho na san jing in jong i ki kha go ta ven a hi le za cha da o min a hi the a hi le tu a hi inam ha sat na inam gen thei lai ta hi in khat le khat i ati le khat jong thilo ding khat jong thilo ding he thei ne dewa khat jong hlasilo loading khat in jong no mo sa lo na dinga chu i bolunga hi tu ni a hi thei le a hi le thau ki thun na kham ki pi to wa gari ho jong hi ilhei sa de wai koi da bang bhara peng zolo ho jong aki kha khat ila wa ilhei thei wa hi na hin la tu ni a hi ei ho bol dan hi GENTHEI ha sa lai ta wa hi business na sata I bol dan wa hi om do ta in nam ki ngai lut na ham iti a hi le ina to na ho hi nam min nga na I bol wa hi a hin la e ho hin I to man ho hi kini chai ga mo hi tai ti jong hi dunia hi avela ka sei do no min hi aban ki na hi ga velo hen jaleng rong ho thupo na hin jaleng rong united committee ho hin muiwa apin nagam ahin zot na dinga hi nasata ki pa thu ahi lo le lim na abolowe ti ahin la langkhat langa hi ga vekit lo chun jaleng rong ho mama jaleng rong united front he de wen UNLF ho ZUF ho he de wa in ama ho hin nasata dem na abolowe ti hi chu APG nam le tu a hi jaleng rong ho ta NSCN-IM ho jong hi a phat chenga ki kap to chu hi chi a ki kap to jing lai wa hi a mi pi hi chi jaleng rong united committee ki ti hi mi pi milham hoi hi chi milham ho hi chi lang hi a hi le ama ho thingnoi hon aso na wa hi pi sevam tele mui wa hin hi chi naga kahi ti a Manipur gam sunga cheng ho hi ngaidam akithum ngaidam athum ngai ai atiu hi choi chi a he dinga aga ji pe no ina a hi le ipi bola chu moi wa in apin nagam somdal kho a hin jot na dinga hi tu chunga ZUF ho hin ngaidam athum dinga hi ti a hi ase yu ham ti a hi le ama hon hi chiwa aji in ho hi ga velo chun Mars nisim thum 1934 a anaping moi wa hi kumsom ko le khat a hi tain kumsom ko le khat a hlin na chunga hi tu a hi a chen na gama anapin na gam sunga hi hungkinung le dinga a seivin hi china a hi a hunga hi le moi wa hin Manipur gam sunga naga ho hi
ngaidam akithum ding hi athil bol hi adi po in masanga patna aman jaleng rong people ho hi anan noisi ti chu anazo hlepman hita chu anazo hlepma naga in freedom imu de hi eho nation tha isim de hi ti a hi freedom movement in a ball pi in hichina a hi naga mi tampi kana thi lo tawin a hin la tu ni a hichiwa muiwa in jaleng rong people hodinga ato do hi ipi empty hen ka hi tawi ama akona imacha bol do ompoi tu ajong hi sanapati ho jong ahin chot pa ding hi ni chi sanapati ho ajong hi imacha choi lo wa hong ding sanapatin jong imacha aphat chum na hong di lo ding hi ti a hi ama wen dem na a bol wa hi in azi chu masanga pana NSCN-IM jaleng rong ho jong hi ana umu hi NSCN a umu wa ngeta chu nagamina hi movement a chi pi jiwa a thi di ting jong le nagamina thikit jiwa hi wa nga chu I macha lem lo phat no wa ma ho hi tu a hi thang to mo wa ZUF ki phu wa atuma ki vai po wa NSCN-IM hon kagamun hin chot lu thelo di wa hi ti ai aphat chenga ki kap to chu hi ja chu tu chung moi wa hong na dinga hi jaleng ronga milham hon nasata a welcome a bol wang win ZUF ho hin do dal na a bol veti Kuki hon jong liam na ki bol nei te hon jong liam na bol jaleng rong hon jong liam na bol a hi wanga jaleng rong na nam se pai ti ding ham a thing noi ho hin terrorist ho hin nasata dem na bol win NSCN-IM leader pa tu chunga hi hichi Manipur gam sunga na hung dingai naga mi pi ho chunga hi ngaidam na thum dingai ti a hi thu so bol khumo be ti chu he theine devai ga se wa hin tu hin America gam sunglanga sei ki lewan American gam sunglanga jong hi Donald Trump thu sei ji a nasata alak tela hi amuna US gam US state som nga sunga hi mi atam thei pena ki zot na ana nei win hita chu amuna hi ki zot na ana nei win ki phinna na sata na bolovi ti ho jong hi mo hi na hi le ipi bola Donald Trump hi tu chunga hita hi mi pi ho hin na sata adem na hin bolham ama ho ma man vote akiki wa president hung kai do hi lo ham ipi bola tu a hi ama hon atam zong thing nai lo wa hi chito banga hi adei mo ham ti ai le masanga vote hi ding ko na chu Donald Trump in nasata mi pi hi nga jong ki THOPI na ana thuma aban le Elon Musk ho to hin ana pangkhoma sumha na chu ana zo wa hi in hi chi sumha na ana zo wa hi ama hin tu a hi a power so ta chu a power so pha na hi anapan khom pi Elon Musk ho to jong hin tu a hi ama hi kitu ta lo cho adal ha gamuta so Elon Musk hon jong na adal ha zo wa hi ama hin a power hi aban bana so bol jeng tu a jong hi gam dang ho ai tariff a bol khuma hi le ama ho mi pi hon jong foreign thil a cho de wa hi le aman hung tam ta so ama ho gam sunga thil ki sim ho jong e hon jong cho de ngai le man tam ta ki cho ama hon jong e ho thil a cho de wai le masanga banga communication a hi lo le business line ho chu masanga banga hung hi ta lo hi chi bana jong chu Donald Trump hin video za chom ho jong hi release ana bolin ke hi leng pa ka hi ti a hi ana ki sei na ho jong tampi cho hi ja chu tu chunga protester ho hin muntina US state zosia ana bol na wa ha sei pe no chu gam sunga king thailo dingai gam sunga leng pa ka hi ti thailo dingai hi chi democracy country hi in democracy mi pi dei dana thil iza ka hi chi ding a hi in fascism regime kiti ho chi loading dictator kiti ho hi chilai gam sunga thailo dingai America hi democracy hi ti a hi nasata na ki phinwa American gam sunga king thailo dingai
dictator tai ma ki vai po na thei pon te ti ai nasata Trump against sa hi gari hi han ke nga hi zong le mi pi hi asang tela si mi banga hi US gam sunga an ki zo no ve ti chu chi wa zong hi ga velo chun hi chi wa athil bol ho zong hi mi pi hi zo hi chelai ho hi aji thu wi lo pi zo mi hi mi chu cho ho hi chi wa ama ho na sei zong hi no king yes on 50 ti 50 state sunga king thei lo ding ai hi chi democracy ai ti ai nasata ai chawa hi mi pin ki phin na anane ve ti niau cha iga he theina divin Donald Trump in social media ama social media truth kiti hi chiwa ho release anabol na khat video khat ga velo chun nang hon jong na vet nom deu ka ta sanin awan leng jenga jong hi ga velo chun King Trump kiti hi zo si hunale King Trump ti a ki ji hi chi to banga hi ama in animation ho abolin aban le hi chi aluhu jong ho velo chun leng luhu hi aban le chi wa e atha hi chi a e atha ho hi American ho milam ho chunga chu sa kit chu hi chin avet sa cho hi le ke leng ka hi in American mi pi ho hi ka thu thu hi ke ka e ni ding be ma hi ti to banga hi mi pi na giale ta cho i ja chu amuna hi mi him ho hi asang te la hong pot do bai ta hi lam len ho bit chana hi hong ki zo no wa amuna US country pumpia ha dim set jeng we ti zo mi pi zo seung po nai tai lam le na ki zo na na nei wa Donald Trump in tu chunga American gam sunga American king ka hi ti a thu sei pa hi anung la lawa hi la apan mun da la hen ti ho chan ge ai hlang an sap mo wa mi pi hin tu a hi nasata Trump vai hop dan le Trump ki thu nei sa na hi avet nom ta po we ti chu I het theine diwa US gam sung jong neu cha update in bol lo in tin ni chan chu tu ni Kuki news mang cha a UKNA in KSO ho thupun anato sonin chule Vannoi li se na lampi jong chom pen hi jong le text tam na pen tunia Kukiland highway iti pau hi ahi e ti su I het them theine diwa I hong ki hel che theina ho chan cho in tin tuni Kuki news in be a hin ngai ho zo se na chung chi wen ka ki pa in bon chawin pathinin phathei na bo jing taw hen